nami nasomaralo siya menurut kami dinaumopo asa imatang yang nami tuho ali Tuhan asa pasaut ma petong mopa kedawi akada dinggan tuho parang ni lain amyon judulong mamasuk-masuk mo oleh Tuhan asa betul masuk nasida sarapun ima di barang pun ni lain nami ima di bagasa Tuhan selain betul nami dupe ulang nami ulang parsar madwal sahat lang pun kamu saya mau punya deh saya mau nanti saya yang nang dibuka matong perkubunya laman jadi hita nasaha suhuton adorang serta pasahat adalah akademik acara sunasa horong iulata tinggal maju hita baris di sohor alai diatur majarakna bolak kaburu di soma itu kami telah muna raja nabi raja doa sahuka adi buha adong nahumurang raja nabi iroi hamu kami boranya suhuton marga simamora sudah lohamu kan ironya sekabur raja donga saruga atau basi mamora purba manalu de bataraja dari kan margana dohot dong asa wolto nami manu awang muda awang tua manata pak mari kan sod ala si sedang ajuto dohita suang soni mananti boru nami saluna boru purba boru manalu boru de bataraja boru dari kan boru manuru masih baru pak mani dari sod maunya dia maju mulut apa saat Tuhan tamar teman di bahasa ialah asiron horong ni rohana nama ngaleho tiki ngalehiton inang takas sarung matuan na 2 ton amang nama lo nabi laubuhan nami mga godang nami sungotot di bawah ni asudon takas to ni unoho saluhur na rohita mga aliwali dua mata na martua di wata kain maju Lunga takas dia luar ko domat na martua lewata sigoko nasa pangisina dohor nasa parduhutan siya akala siroha di daganug jolma alualuh matua mataraja ng akalinata sa Olivera Tidok hatay na madok asa siya mula to pasya mula lagi may damang godang soba baru may damang godang mula pada umat godang soba Pilitan lihat pengabdian lihat penghormatan di Banaling na dua-dua namin dihanya kapapalan na
Baik mamang gondang lihat dia sahur dia tok kami. Alai sesuai dengan prokes ya tuh masyarakat nanti mengajar. Iyo, baik. Songonima amang raja inang suripada alai di patikianon aklabak boruku akan boruku molo na biasa na nama asa dia dak batak molo songon atau ulah nasur kacua kamang boru na boru dan nama boru sangatmu asa sesuai permintaan protokol kesehatan dan pola masih sedia kita boru nah kena boru lah kaito lah mau lihat Pak mau penuma ulihat to kami be asakir banyak pengkabaran para sabi kami di Penading ni dua-dua namanya amang par musik ada satu tempat di rok hatan ka dua-dua tinahu mo tio binay tu panuhatan ay damang si tio pada dua saat kami do sangat tertib acara ada orang sangat hatahuasi pay dua disuruh ada sangat mana boleh konsep kami sangat tertib acara di barsaru najwa ni najwa namanya na bardolo sehari mar hatahuasi ma pay dua disuruh na baduahon mazahon riawat hidup na badoluhon madomhata ma donga tubuh boru bere ibe bere di bobarnya puta toga simamora na arong di Indonesia na paopaton madohadama donga sahuda nami na palimahon madohadama raja tulang si majitak bona tulang dorobot si hota hula-hula si mare-mare na paweluhon na papituan ng tulang dorobot si hota na pasiyahon madohada tulang mangihut Siburian nabasa puluhon madohata bona tulang si majuta nabasa puluh sedahon madohata bona nyari si majuta nabasa puluh duahon madohata hula-hula naposo raja itu katoro nabasa puluh toluhon madohata hula-hula namaramarangi raja si majuta dohon sinaga nabasa puluh paton madohata pariban na mangalap boru simare na pasapuli mahon madohata pariban na mangalap boru juta na pasapuli onapon madohata si majuani boru simbolon dohot si marmata na pasapuli pituhon madohata ma ale-ale na pasapuli anuhon madohata hulian ni hasuhuton na pasap hulian ni hasuhuton sarikat persauran dolo pemerintah setempat na pasapuli siyahon papuhong matulang semajutak na pa-20hon mga pusuhod lungi pinasaha matubang ulan luya molo tumarong nahulang lobi sa lumatua jadi hamuna suri amang raja to inata soribara suri hamuna dia daun undang-undang kami doa akil kami saluhu paham hatam kami
akaraja nami bakasa tikon bunga maralaman na tuwa namin kakabera ni pagkani di nilana ni sa tikon di hamuna akaraja nami hula-hula nami amin di tikon mga arat ako mahami to